Mba'éichapa reime, chaime porãhande, che maitei, mba'éichapa reime, chaime porã, ñañembosarái. Mba'éichapa ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua. Ñandejára mitãmi Jesús peñangarekópe nderehe, peñeñangarekóke, pejepohéi, pepyta pende rógape, pesẽta vove peipuru tapavoka. Ha upe jejeruréta chupe peñangareko ñanderehe. Oreru yvágape reiméva toñembojeroviáke nde oreañuãmba ne mborayhu tojejapo ne rembipota koyvy ári yvágapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevéva. Ohejareíkena oréve ore rembiapo vaikue, rohejareiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue ore ndive. Ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme. Ta upéicha. Túva ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Néi. Ko'ápe jahechahína ñame'ẽmakuri péva San Juan-hápe hína pe he'i ñandéve pe aja ñamoñe'ẽmakuri. Carlito oho San Juan-hápe. San Juan ára mokõipa irundy jasy poteĩ ojejapo ñembosarái ha tembi'u oikovy aguasu. Raulito omaña Paila jeherei tatapỹi ári jehasa yvyrasýi ha Toro Candil. Upéi Carlito ochuta pelota tata. Martita ha Rosita oha'ã kambuchi jejoka. Carlitos ha Raulito ho'u mbeju, Martita ha Rosita ho'u pastel mandi'o. Jajapóta tembiaporã ejercicio peteĩ. Mba'e temiandúpa ojepuru embojoaju. ¿Qué imágenes sensoriales se utiliza? Peahína ñande po, mano, el tacto. Ko'ápe jaguereko juru, gusto. Tesa es visual. Apysa, auditivo. Ko'ápe jaguereko jey avei ambue. Po. Néi. Carlitos ho'u mbeju. Mba'éicha rupi ñande jahechakuaa Carlito ho'u mbeju. Ko'ápe ha'e ho'u. Ko'ápe. Raulito omaña yvyrasýi. Omaña. Raulito mira. Omaña yvyrasýi. Peahína yvyrasýi. Ko'ápe upéicharõ jahecha. Omaña. Karai ojupi yvyrasýi. El señor sube por el palo enjabonado o engrasado. Upéicharõ pea ko'ápe. Ojupi. Ñande reterupi, pórupi. Kuñakarai ohasa tatapỹi ári. La señora pasa ohasa pea ojapohína. Tatapỹi ári. Upéicharõ ko'ápe hína péicha rupi. Pire rupi. Táctil. Carlitos osapukái. Carlitos grita. Mba'éicha rupi apysa rupi. Néi. Mokõi. Jasáta tembiaporã mokõime. Ehaygue oĩ porãva. Subrayo lo correcto. Mba'épa ojejapo San Juan árape. ¿Qué y qué se hace en la fiesta de San Juan? Ko'ápe omoñande tembi'u ñembo'e ñembosarái. Ojejapo tembi'u ojejapo ñembosarái he'ihápe ñande ñanemuñe'ẽrã. Mba'épa oiko San Juan árape. ¿Qué ocurre en la fiesta de San Juan? Vy'aguasu, yvyrasýi, sí, vyrorei, no. Néi. Jahasáta mbohapyhápe. Tercero. Mba'épa omaña Raulito embojoaju. ¿Qué mira Raulito?
une con flecha. Omaña toro candil, omaña tatapy ari jehasa, omaña paila jerey, ha avei yvyrasýi pembojoajuvaitépe. Irundy. Mba'épa ochuta Carlitos. Képa tea Carlitos embosa'y ha ehai héra. Peahína pelota tata. Ha ko'ápe pehaíta héra. Pelota, pelota, tata. Su nombre. Pehaíta. Van a escribir. Nei. Mba'épa oha'ã Martita ha Rosita. Emongora. ¿Qué juega Martita y Rosita? En sierra. Ko'ápe tatapy ári jehasa, ko'ápe kãmbuichi jejoka. Peaha'ekuéra oha'ã. Pemongora. Encerrar. Ko'ápe. Nei. Ha pejapejapóta pende kuatiahaípe, cuaderno. Pemoĩta ñe'ẽndy vocabulario, pehaíta mbohapy reglón tembi'u ha upe pehekáta ta'ãnga ha pembojáta. Van a buscar una imagen de la comida tembi'u ha pembojái yvýpe. Ha upéi pehaíta ñembosarái mbohapy renglón ha peheka peichavéi ñembosarái. Juego. Pembojáta. Peikotĩ ha pembojáta. Vy'aguasu, fiesta, pehaíta mbohapy reglón ha upéi pehekáta avei ta'ãnga. Upéi avei tatapỹi mbohapy reglón, peheka la ta'ãnga ha upéi peikytĩ ha pemboja yvýpe. Upéi tata, pehaíta mbohapy reglón ha upéi avei peheka la tata ra'ãnga. Ha peikytĩ ha pemboja ta pene cuaderno. Ha upépeve. Upépe opa ñane rembiapo ahátama tereho porãite mbo'ehára aguyje